uDisemba waphela ke ubaba kaMthembeni neyellow bone lakhe babuyele emuva. uDisemba kwavilane kwabe ngathi intende ngoba bebecika bona leli yellow bone lakhe. Ngikutshela ngento engagqoki ngisho nepitikoti, into egqoka into ekhanya ngale ubona iphenti, umdwebo wephenti ukuthi uhamba kuphi. Kodwa ke umzala kababa kaMthembeni on the other hand ubeke ngenza ngikhohle nje ngazo zonke le inkinga. Ismile sakhe besivela nesingenze ngiduke ngingazi ukuthi ngifathuza kumuphi umhlaba. Ngizizwe ngathi ngihamba endleleni ende enembali, left right and center, kushayela umoya oshaka mnandi. Ngizizwe ngihappy mengicabanga ngesmile sakhe. Naye ke bekangayibekile phansi, hayi indoda bifinqile. Bekathatha izingane zami ahambe nazo, angisho nemoto phela, ahambe nazo eThekwini. Kungcebekeleko nje kube mnandi. Nami inhliziyo yami ithola ukuphumula. Ngijabulile nje. Yize ke noma ubaba kaMthembeni nalesidina samfazi wakhe wesilenda weyellow bone bebengidina kuthi angiqhume. Kodwa ke umzala yena on the other side mengicabanga ngesimali sakhe bekuvelana ukudinwa kwehle kushone phansi, ngizwe umoya osheleza kamnandi. Umamezala beyangasajabulile neze ngale ntombi kababa kaMthembeni yaseGoli, ngoba okokuqala nje ibigqoka into ezincane osheqa, amathanga siwabone. Idolo nje behlala obala, lihlala kanjani idolo ngaphandle kamamezala, emzini kamamezala. Futhi okwesibili ibingasebenzi, ibingenzi lutho, ibivuka ekseni ichoba inzipho, ukudla uMthembeni ayilethele ekamereni. Ngipheke mina uMthembeni azolanda ukudla kuyisele ekamereni. Iphume masithanda nje iphume futhi nje iloku ihamba la emagcekeni ingenzi lutho, ingabambi ngisho nokubamba umshanelo. Umamezala nje beyangasayithandisisi vele le ntombi. Ubeseze incengela ke ezama la kumina, ezama ukwenza umngani ukuthi sibuyele kulesa simo sakuqala sokuthi sasizwana kumnandi lekhaya. Ubeloke ezincengele ezisondalisa kumina, ezisondelanisa nami nje angincoma ukuthi hayi makoti umuhle nje, umbona lo muntu uyayizamela, uyancenga ukuthi izinto ibuyele esimeni sakudala. Ayike uJanuary washaya, izingane zabuyela esikoleni. Nomzala kababa kaMthembeni uBhekifa wabuyela emakhaya ngokusemthethweni manje ukuthi azovula kahle isitolo sakhe. Wabuya vele wazivula isitolo esikhulu. Abantu bebefika bazopaka ngeemoto lapho. Kule sitolo kukhona wena store sokuthengisa igrocery, kukhona wena store sokudlela, abantu bahlala ezihlalweni badle. Into esingayazi nje thina emakhaya kufana ukuthi wathatha itheku wazolifaka khona la emakhaya. Hayibo, yayingeve umkhulu umsebenzi awenzile umzala kababa kaMthembeni uBhekifa phela. Hayi ubungeve umkhulu umsebenzi awenzile, ube kanemali, imali ibingena. Ngisho nabantu abasuka le phesheya komfula bebebuya nabo bazothenga la. Angisakuphathi ke okwamadoda ke la wathanda ibhola nathanda utshwala, bekabuya azohlala la abukela ibhola, athenga tapuna esitolo. Phela kumamezala naye bekahleze khona la ekhaya, ubeka ngayindawo, bekayibona zonke izindaba. Nani niyabazi komamezala ukuthi bawomamgo kanjani, futhi nje indaba basheshe bayibambe ngoba mehlabo madala neexperience kudala bebona. Hayi bese ngiqala umkhubo omusha ukuthi bese ngithanda ukuyowasha ingubo zokulala, ngithi ngiyoyiwasha emfuleni. Phela amanzi akhona la egcekeni, wefakile ibhoholi umamezala, kodwa bengimtshela ukuthi hayi mengiwasha ingubo la ekhaya ngiyiwashi kahle, kungcono mengiyiwasha emfuleni ziba ngokuxhapha nje kuba ubuxhifi engabuthandi. Ayike nomzala naye bekasazi ke mekangibona nje ngemfuleni asale sesondela umzala. Hayi ke lapho siyohleka intende, siloku sisimila siyohleka intende, kube mnandi kube nje ya. Umzala kangijahanga, wayinikeza sonke isikhathi, waze waqambela umamezala amanga wathi ngoba uyabona ukuthi uMthembeni
akasayilethi kahle imali lekhaya, sekuyasokolwa nezingane ziyakhala. Uzongipha itoho nje maybe kayi-1 or kawu-2 evikini ukuthi ngihambe ngiyomstockela eThekwini. Kuphi khona qibi qopho bengena ku-order la, bengena ku-order eThekwini. Umzala bekasuka ngikhiphile nje siyongcebeleka eThekwini, sihambe iTheku, sehlisa iTheku, sihambe nje kube mnandi, sidle, sihambe semabhishi, into ongayazi thina sijwayele ukubhuda emfuleni phela, sihambe siyoshaya umoya olwandle. Kodwa mina nomzala besingazange senza lutho. Umzala nje ubekasathatha isikhathi sakhe ngonyawo lonwabo, ngoba nami vele belungishaya uvalo ngisho ukuthi mina ngumfazi oshadile othelwe ngenyongo. Indaba yokuthi ngilonge ibhizi namanye amadoda, vele lo ndaba leyo ayifili kahle enhlizweni yami. So kodwa ke umzala bekangangijahi, bekathatha isikhathi sakhe. Izinto kwangathi ziyaqonda phakathi kwami nomzala kababa kaMthembeni uBhekifa. Hayi besikwenye level. Ngisho nami nobaba kaMthembeni azange safika kule level mesiqala ukuthandana. Inhliziyo yami bekayithatha ayiphonse le emajukujukwini. Yize noma besingakavumelani ukuthi siyathandana. Yize noma bekasangishela kodwa engishela ngesinono sokuthi akafuna ukungijaja, bekangishela ngezenzo. Kodwa hayibo, icrush besiphenduka enye into, besiphenduka umlilo. Hayi bengisamathandweni laphaya. Bengisemathandweni engazange ngawafinyelela kuwona, engazange ngaba kuwona. Ngisho nobaba kaMthembeni exchange incwadi, sabhayelana incwadi, exchange noTofolax. Hayi bengazange kaba nje, bengazange ngafila kanje. Ngiyazi ukuthi ubaba kaMthembeni ulona thando lami lokuqala olwangihlanyisa ngaba crazy ngaba semathandweni. Kodwa lokhu kukamzala uBhekifa, hayi it was on another level. It was on another level ngiyantshela. Sputu angazi kanjani. Mina nomzala kababa kaMthembeni umyeni wami sagcine sesitshontshene phela. Angazi ukuthi nami ngashelela kanjani, ngayithola sengiphezulu kwakhe, angazi kwenzakalani, kodwa ngabona sesintshontshe nje. Ayine regret ibingekho. I-regret ibingekho ngisho nencane. Naye bekakhala akhaliso komntwana omncane. Insuku yami imbambile phela. Umamezala wayisola le ndaba, yize bekangekho sho, kodwa wayisola. Wafonela ubaba kaMthembeni fast, wathi akabuye eGoli njengamanje. Abuya zekhaya uyagula, yena ugulela ukufa. Egula kuphi khona? Ngoba bekafuna ukuthi ubaba kaMthembeni abuyeze la khona kuzophela lemhlola mina engiyenzana nomzala wakhe. Hayi ubaba kaMthembeni vele wabuya ngeshodi. Wabuya egijima. Megafika ke ekhaya, hayi ubaba kaMthembeni nawe usezama ukusondela. Hayi mina ngifuni lutho vele, ngisakwatiswe yilokhu kwakudala kwaDisemba ngangisakwatiswe yilokho ukuthi wangifikelane yelobhoni la. Akami kancane ubaba kaMdudu phela yena bamenze lapha bamenza kona eGoli, mina ngisayingeni. Meflathela nje ubaba kaMthembeni ebuyele eGoli. Usaphindele eThekwini ukuthi siyo-order umzala wakhe uBhekifa. Sabuyela kuyo-order. Hayi besinga-order kulozo insuku. Besihlezi nje kancane siye eThekwini, kancane siye eThekwini together. Sisonke vele besingasakwazi ukuyibamba. Lapho umamezala bekafisa ngisho nokufisa ukuthi ngavelane ngiyeke lo msebenzi. Lapho uzongithini ngoba indodana yakhe phela isathumela imali lekhaya. Ithumela imali encane, imali engaphelele ngoba isinemndeni ewuthuyi. Enye imali ishare noYellow Bone lapha eGoli, futhi uYellow Bone ngiyacabanga ukuthi bekashaqa kwasani. Mina kusala ama-100 ambalwa ngoba phela imali ibisincane, imali efika lapha ekhaya. Nokugqoka kwami bese kushintshile. uBhekifa bekangitshela ukuthi ayiyekela ukuyilibazisa wena la empilweni. Uloku uzenza ufam girl or ufam mama or ufam wife owahanjelwa indoda. Awuboni ukuthi lo mshado uchithekile uphelile. Nawe sisi ilwa ntombozi motoze uyimanarize ugqoke kahle, ithanga nje mengimele livele alivele. Umamezala bekakhuzile. Lapho yamazi umuntu osemathandweni ukuthi unenkani kanjani. Umuntu osemathandweni akezwa next ayikho into ongamtshela yona.
ayikho. Ngisho neduku bengasalifaki bese ngililahle lapha sengenza ama hairstyle ngifaka ama weave nami. Niyawazi ama weave bengishintsha ama weave. Ubhekifa bekangithengele ngathi angazi ngathi uswipe ama sweet abantwana bekangiswiphela ama weave emaningi angisakuphatha kweingubo kwezicathulo. Phela mina ngangiqala ugqoka iCrocs ngobhekifa. iCrocs bengalifuni bengize ngibe nomona mengibona umuntu oligqokile. Kodwa ubhekifa wangitshela ngene eCrocsini nana hayi ngisho nokuyithemba bekubuyile like bengasasiyena lo mama lo wasemakhaya bengi different even abantwana bami bebethukile. Umthembeni yena hayi beyangasavisisi vele beyangajabulisisi kahle ngendaba kaBaba wakhe. Akudlula ngasikhathi esingakanani ngisakuloyo ntokozo yokuba nesoka. Ngisakuloyo honeymoon phase. Hayi ngibona ubaba kaMthembeni qithithi qathatha ekhaya nezikhwama zonke akaba nazo empilweni uyabuya uze ekhaya. Uthi umsebenzi eGoli uphelile. Ngiyambuza ngithi siphi islay queen sakho uglama wakho weyellow bone why ungahlalanga naye? Hayi ngiyaxolisa mfazi wami vele le yanto kwakuyizinto zaseMagoli yazazi izinto zaseMagoli ukuthi amantombazana alula angazathi afuna nempilweni. Ngaqede ngalahlekela umsebenzi nje wangilahla kanjalo bese ngihleli ngedwa eGoli ngifuna umsebenzi ngingenamali bekangilahlile yena engasana ndaba nami. Hey ngaminca kancane ukuthi ukuthi ubaba Mthembeni aphele umsebenzi lonto phela izomosha izinto zami nobhekifa. Sesizothandana kanjani nje bade kumnandi kanje ukuthandana. Ngathi ngiyamtshela ubaba kaMthembeni ukuthi hayi baba Mthembeni kunetoho engilibambayo kanje athi ubaba Mthembeni hayi mkami mina angifuni ukudla ithukuthuku zomfazi kumele umfazi adle ithukuthuku zami. Kunganjani ukuthi lelo toho lakho lokuthi kuyo odwa leThekwini libanjwe yimi? Ngathi we maye babo wena munemali uyangilahla uyobona abanye lapha eThekwini angicabangi.